memorandum suhu ni remind yang kini on the 3rd of July 2023. Ke remind yang kini kasih tarik July arcara kuah. Sisna mentah on the 8th of November 2022 wang yang iba lai kendo yang pergi sekretariat. Wang dah, this is a very genuine issue wang ni. Orang ngas tenat kita lagi acuh ni. Let us examine this matter and we'll discuss in the assembly, in the cabinet. Oh yes sir, how much will it take time? Well, no, only 2 weeks, 3 weeks. Wow, 3 weeks is only 1 year, more than 1 year. There, only talk yang ini dia. Umat bangi di kelung sah. Nah, lah ada kikon kiting, ada orang bang, jaga family. Buat ikut orang semua, orang fitra yang ini dia. Oh, talk yang ini. Tak ada ikut juga sen mata kilo ready dia. Boleh main tu, boleh tiba. Nomor ini kulit jangi mata kisu tenak bawa ni kawang produksi. Tak ada. Ini mana? Ini mana? Ambil besok siat kemensian keselai sah. Keselai kemensian. Kapten di kawan jompi, yalah don't come don't jump. Beringin dia, berkat kalau ini sama. Tak kira ni mana insurans.